tuni online sermon ngai jo sin bon chawin Yesu Christam nin chabai kain bole chujong le hidabang phar hela phat pha apia ha chungnung pathin ka thang wana he Polin rom mi te henga lekha athona kont ta san lekinep na thu chom cha seido ding kanomin hechini dinga hin Bible tampi simlawin mun khat anasimo hite Rome bung gate chang som la gate tulaya itho naw hi khununga ichandingu lopi na hung kilang ding chuto kikot hoi themin kangai tu poi atu thengi simdo naw atu nei pani bon cha divin phathei eibo pi tawhan tawna nei hite lopi pen tanei pen engai lu wakapathin na thu hi agil na bonga kasai do theina dingin na sopa leila kam su thengin lang angai zo siang lungkot hon pi in katia ai hu hing pau kapaka Jesus Christa mena katawa hi amen Polin rom mi te hinga ale khatot hilai in sim do wa konin phat ni kan sei do nomen tu lai atila khunung ati phat ni tu lai hi present times ahin chong la khunung ati hi end times nin nung ni ti na he tu lai le khunung ki ka ai mi he min thil tam pi hung ki to ai a phai ki to pi amin a se ki to pi amin anop ni amin anop lo ni amin ikipa ni amin ika ni amin a he hislai hin kho iman lai ta he mi he min ingai chat pen chu kinep na hin he Polin tu laya ithu naw ati hi ama khanga heso ganthe athu na ho chu asaina hi ama khanga Jesu Christa zala eng bol na anane ho chu asaina hin chuteng jong aman khununga ati hi van gam thu leisit hung ki chaya van gam thu asaina hi na he chiong la meeting Polin chang som ni la ni chun thu chang khat amang chan naw so nat atin he chin naw so nat kiti hi kinep na o chang hi nupi naw so nat anei ting le gan thei na he so na atu in ain la khununga acha mel muding chu agel tenga le anaw so nat no chu athu kun kunin athu zo zin he John bung som lugup chang som ni lakha chu isimale numei aso dinga anat teng le atho gim le zin acha chu aso la teng la wang wa noi ya mi him khat apen ji chun akipa zina hi le alungdon a he so chu a he ji ta poi akiti ne he chu ta banga chu mi thieng polin jong van gam thu agial te nga le Jesu Christa zia he so gan the athu chu amacha aman imadinga agial lo hi job bung som la li chang sigi chu ivana le thing phung zeng in jong kinep na anaye ati na he ki phu lu hen lang hi le hung don do ki ding a hi ati na he thing phung zeng in jong kinep na anaya hi le tunia nang leke pathin sim sa khat pathin I chunga kitip na khat nei sa chung ihon kinep na iti inei lo ding ham kinep na inei ding a hi Barack Obama som lila li chan na US president ama hong kai do chun victory speech chom cha asain minute som ni langa bep asain ahin minute som ni langa bep a hi wangin kinep na le kitil khona tampi asai do na hi adia amana say the best is yet to come malama thilpha muding aphata ahoita aum na laize tina tabang hichi asai chu ama a party ho ahin chiyong le angai zo sia dingin kinep na le kitil no kitil khona in nasata in apangin a hi
leisi chung hi adung awain ki pe han lang thinaman na tampi zong le Christian cha te dinga hi kinep na na lai ti isik mi lo ding wa hi ya ilung tim chi wa hi the best is yet to come tunin gan the ha sa tho jong leng hi cha sanga hoi zo la phazo kamuning na lai je iti ding wa hi John Calvin ama hi French theologian hin pastor khat jong hin chiong le reformed khat jong hi aman kinep na hi iti asayam iti le pakai kitip na le thi na khoma gan thei kitu hite ni ki ka hin kinep na awme ate na hi pakai kitip na ti tingal God promises pathinin acha ti adinga kitip na anei khat hin so teng jong le itam sunga mi za ithu ting gan thei na tam ta ho he chaw ya ti na he a hil chit na ring thu sim khat ane vew hetin Genesis bung som le ni chu va na le pakain Abraham akau thu akimon he pakain Abraham za ip sayam nagam lei sit chule na phung na chang na in ku te dal han keiman vat sa ding ka go na gam chu zon tan ate ne he amana seina chun azia chu keiman nang ma hi nam lin ta aka sim do a phat thei ka bo ding chu jong le namin ka ki thang sa ding chutia chu namin phat thei na hi do ding a hi ti pathinin Abraham anga akitip na khat chu a hi athu sim chu is simai ipi muam pakai thupi bangin Abraham chun Haran adalan kanan gam azun ta ne hi kanan gam alhuna chu Abraham in ipi to em amma sapenin Abraham chun kanan gam chun kil analhan hi kil ha phanin amma pu suidingin Egypt gam azon paitan hi ale Egypt gam aluna chu ipia to kinem Egypt gam azon gan thei to kin hi aji chu azinu amel hoi ji chun Pharaoh lengpa chapate amel hoi na chu Pharaoh hinga asevin a hi le Pharaoh lengpan ama chu aina aniki puita na hi izingai ta izimel hoi ta izi ilung set ta mi khanin akipui ding ti chu nomwang nom lo hi ayin la Abrahamin le thuna ima anei po na hi kanana kiela land chiong le Egypt gam sunga jong aji mina kipuin ayin la Abraham chu thip be chan aw me hi ibizia thip be ham ti le aman pakain achunga akitip na chu ata sanin akine me hi hijia chu tunin ke han lang kajimin kila jong le nikokal le pathinin phathe ei boding he ti hi ama kinep na khat le ama ta san khat chu hi ne he ake chaina lam athu sim chu ivena le ipi imovem pakain Abraham phathe aboin nam len tai na semin leisi chunga phungnam kim phathe na in apan sa in chule amin jong akithan sa hi dunia jong pakain Abraham chunga kitip na anei banga yo zo se chunga jongi kitip na khatchi anei ding ta sanu me na hi ayin la Abraham jong pathin kitip na anei banga gan thei ha sa na tampia to hin chuta banga yo jong pathini chungcha kitip na nei jong le gan thei la ha sa na tampi itu ding om na lai jan hi Abrahamin gan thei athu jeng wanga ata sana kinam na asan je chun honing phatheina achang thau thau ni chubanga chyo jong gan thei na la ha sa na ki mai to pi jong la han ta sana la kinep na inei teng wa le ni kho khat le i ho jong lo len na inei ding wa hi Jürgen Moltmann ama hi German scholar hint aman ta san le kinep na thu hi itia sayam ti le ta san hin Jesus to ei kan khomo hin chuting le
kinep na hin khununga Jesu to chan inei khom dingu chu thanom ta ei nga sa hi atin he ai lawale khununga Jesu Christa to chan nei khom ding chu thanom ta igal dot sa hi atin he kinep na chula ta san na hi nu pa bonga chi khom ki khan thailo tabangin asei na he ama chu sei na konin point nga tabang ka sei do nomen akhat na chu hi la ta san hin pathin di ta hi chu phot chit na api hin chiyong le kinep na hin pathin chu ni ko khat le mu thea ilawa hong kila ding chu thanom ta anga sai ahi ani na ka sei do nom chu hi le ta san hin pathin hi minu mi pa tabang ahi sa a chule kinep na hi cha ten minu mi pa akon thilpha amuding kinem ta a nga jing tabang ahi ipisi a chu ta sanin pathini minu mi pa tabang aso saham itile minu le mi pain achate mi mo han lang mi thei han lang ipi chu hitele angai lut alung set ji a chu angai cha zo se chu azo chana abol pi ding hi ite ma zo pathinin jong yo zo se ailung set ji wa chu i chon set na wa jong ai ngai da mu wa inei lo ho jong ai pi wa hita ai ki thopi bang wa chu leisi chunga minu le mi pan achate alung set ji a thilpha bol ta bang chu isei do hin ai le cha te ho hin minu le mi pa anga itabang kinep na anei ham eti kinale mi pa bang ka chu ain sung jong vet nom lo azia cha jong kho kha nom lo june sane nop ta ke chem ai lawala mi bang ka chu sum jong ane jong le asum nei ho ai na ai mi chip tabang tiute mi chip kha hin mi chip mi phamo ai jeng wang cha te hin apa chungai kinap na nei dunia pa te ho angai mu wale e ho imit theo imit mo chu chu ma hin I cha teo I chung wai kinem hi ta jong ei ta san ho hi ti pa hi isu mi lo deu he atum na ka sei do nom chu ta san hin lampi di akopi ahin kinep na hin lampia chu apui ahi ali chan na chu kinep na aom lo le ta san na hi pan na bai ahi kinep na inei lo te nga le I ta san na hi ahal ke so ding ahi anga na ka sei do nom chile Jesu Christa a ta san na chun kinep na sahi assurance api a hi chun mi hem hin khoi apui hoi ahi tunia da mo jong lehen ni khat le idam ding tuni vai cha jong lehen ni khat le I ho ding tuni covid-19 da mon jong le ni ko khat le covid-19 jong su manga hong ding tunin ta sa ke thi jong le ni ko khat le Jesu Christa kai thawa ambanga kai thawa ding tia ita san ding chu tiang le ikinep thing hi ai la mi tam ta hi amu lo wale ta san lo amu lo wale kinem lo tampi aw me hi ai in bible even al wang ta san la kinep na hi mu a hi lo ati na hi mi thiang pol in asai na chu mu a kinep chu kinep na a hi poi ati na hi ajenam tile amu a chu koi kinem ngejam tin asai na hi romung ge chang som ni lage Christian te kinep na hi mu hilawa ta san zo hi na he ya jo Paul in 2 Corinthians bunga chang sagi ya chu ke ho ta san wanga chona ka hi ve polam mu thea chon ka hi po ve ati na he ya tunia athu pi pe na ka sei do onom chele
pathian imuzia ta sanding hilovin ama achu kinnepna a umzia chu ita sanding ahi avelin sei kine pathian imuzia ta sanding hilovin ama achu kinnepna a umzia ita sanding ahi zenam tila koiman ai matiin pathian amu khapoi hezia chu mulowa ta san chu kinnepna di ta ahi Jesus Christa sei zui la khat Thomas aman episem Jesus khut phang thingkil maha kamua ka khut zunga ka khoya anna ka khutna ka tham lo sen ta san ponge ati na he Jesus Thomas chu a khut te ni le anna teng kisut na maha chu a khot zungin a khoi sain chupanin Thomasin ata santa na hi ipian sayam kapakai le kapathin ahin te na he chuin jesunt Thomas nangin neimuzia nata san hi ahin mulowa ta san ho anun no mui ati pi zon he rombung ge chang som ni langa che na le polin mulewa chu kiniem i hiu wang le lungdat ta nga zinga i hi ve lungdat ta ati hi pi ati na hintam hi chi heso gan theina zong le kinnep na sang ta nei puma panjing ti na he thu kun kuna panjing ding ti na he Matthew bung som ni li chang som tum jiwana le a khon ni ge ya thu lum ke ya pangdat pa alo la pangdat nu bo chu hu hinga ding a hi ati na he mi tieng polin ai matin van gam chu amu khapoi ai hin la van gam itabang a hi ding chu aman ata asanin chong le akine me na hi hi chi go ke hilovin lalluku asan ding jong chu akine me na hi hija chu aman gol se phata chu ka se zo tai kil hai tet na ka chai tai ta san chu ka mol so tai tua pat hi ke ma dinga chon phatna lalluku chu koisa ai tai chon dia thutan pakai chun hichini kho ni chule ap ding a hi mi thing polin hetabang thu sei do hi kinnap na thu cheng a hi chuzong le aman asei ben achun keima changjing go hilowa ama hung kila ngai lu cheng se jong chu api su ke ding a hi atin hi achutia le pol bo se hilawin tunia Christian chate Jesus Christa ta san chate josi ibon chawa izawo aita na hi achaina ka sei do nom chu Philippi bungkat chang som ni lakhana hin polin keima dingin hin chu Christa a hin chule thi chu hamphan na hi ati na hi ama Christa kinnap na anei ji a chu hitabang thu hi asei do hi tunia nang le ke jong hitabang kinep na inei teng wale mi thieng pol bonga ka hin le Christa ka hin ka thi jong le ham phan na a hi iti ding o hi tunia nat na hi si ja idam mo jong le idam mo i hina jong le Christa a hi ding ithia jong le e ya ding ham phan na hi epizenam ti le vangama isanding lalukhu ahi je chun ke tlahan lang na hi se lang han lang thina din muna zong lewan hi cho zo si sanga phazo pakai pathirin ap ding o hi ti ai ikinep ding o hi ja chu ilung timu wai ikitil khawa ei ma chin the best is yet to come hi cha sanga hoi jo la phazo imu ding na lai je tia lampi izo ding win ikite mo win hi ipisa hi chi se wam itile
eo hi Jesus Christa thisana cho do hi ta ji uchun pakai i ho lama apanale koi macha ei do dingu lo hi tai ti hi tu nia pha chom cha ta san le kinep na thuwa ka sei do hi han lang pathinin athui bon cha dewin pathe ei bo pi taw han amen